Ngithi zipheleni sithando ngiphuzile na mawufika nontombazi sebazinikela zipheleni sithando ngiphuzile na mawufika noqoshile sebazinikela inabe nkosi nabesilo nabakamdleko bhale kulo lonke likaMthaniya kulo lonke likaPhunga noMageba kuphi nakuphi la ufika khona lombukiso nganibingelela phela ngenamukela kusona stage esikhulukazi Mlaba Media libingelwa mina ngumfowonke Shenkeshe umJJ vete bafazi bagangile indaba enkulu bafuthi size yamnika lentombi yakwaDlaba ucula phana mfowethu wamavundla bafuthi ngoba nazi ukuthi ke bekunochungechunge ke lapha na intombi isembangeni ifuneka nje kakhulu lentombi ifuna uyena lapha na ke ulungisana mfowethu wamavundla uEnje uMashudula intombi yakwaDlaba isize yamqoma kusize yamfaka ucu labe behlanganyele khona eDUT osuku namhlanje ngoba sazi ukuthi ke ubesembangeni imbangi yakhe enkulu bekuyena umfo wamtolo ubheka umtolo ongomunye welunga lika Khongolose igcine ke intombi imqomile ke uMavundla igcine imnike ucu Themba nawe uyayibonela ke lapha ethombeni ngabe luthini kuvu lakho ngale ntombi eshawe lensizwa ungabe kuyiso isikhathi sokuthi lambe njengamanje